umutwe wa M23 mu bice nka Karungi ndetse n'ahandi muri Puezero ndaha ndetse n'ahandi hose bakaba batangiye gusubira inyuma, bakaba bari kwegeza inyuma ibindoro byabo. Byagenze gute? Bimeze bite ku rugamba? Ishusho y'urugamba ni iyihe? Andi makuru nuko ingabo za Malawi, ingabo za Afrika y'Epfo, ingabo za Tanzania, ingabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubungubu bimeze nabi, aho ubungubu noneho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kuzana ubwirinzi bw'ikirere yamaze kugarura indege ziteye ubwoba cyane, ni kajugujugu zo mu bwoko bwa Super Puma zakorewe mu gihugu cy'Uburusiya. Ariko nanone umutwe wa M23 umaze gusora itangazo rikomeye cyane ribitse byinshi cyane, aho noneho M23 iri gushaka kugaragaza ko noneho igiye gutangira kurwana, igiye kujya mu ntambara nyayo, ndetse bagafatana kisangani nk'uko muri itangazo bakomeje bavuga yuko leta ndetse n'abafatanyabikorwa babo bakomeje guhotera abaturage bikomeye cyane. Ndaje mu kanya aya makuru tugiye kuba twibanaho 5/5. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri mwe munoshye mu Rwanda, reba ngo kuri ako kazogera ukande kuri subscribe, ukande no kuri ako gatoki ka like kugira ngo tubane nayo 5/5. Reka nkubwire ngo ikaze. Turi tariki 20 kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 twirwaneho nago ukiri mu duce dukurikira. Turi mu gace ka Fizi. Kugeza ubu ngubu muri Puezero M23 twirwaneho nago ikihabarizwa uduce twa Karungi, ntago natwo tukiha M23 ikihabarizwa. Byagenze gute? Yahisemo gusubira nyuma y'imirwano ikomeye cyane, nyuma y'imirwano idasanzwe yari iteye ubwoba cyane, aho igisirikare cya leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FARDC noneho kitakiri cyonyine hamwe n'abarundi. Oya, ahubwo ngubu igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabonye abafatanyabikorwa bakomeye cyane, aho Malawi noneho yamaze kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba, tutibagiwe Afrika y'Epfo ndetse na Tanzania ihamaze iminsi. Byagenze gute? Ni ibintu abantu bose batari baramenye ko abasa nkaho bari mu gisirikare cyagiye SADC bongeye kugaruka ku rugamba ku kibuga cy'imirwano. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Byageze aho ngaho noneho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC nyuma yo kuzana ubwirinzi bw'ikirere, ubu ngubu bamaze kuzana helikopteri zikomeye cyane, helikopteri mbi cyane ku rugamba, dore yuko zangiza amatware yose y'umwanzi. Helikopteri zaguzwe mu gihugu cy'Uburusiya ndetse kandi zikiragano gishya zivuguruye cyangwa new version uko abantu benshi bagenda bivuga. Ni helikopteri zitwa ngo Super Puma, ni helikopteri mbi cyane. Izi helikopteri zifite ubushobozi bwo gutrackinga cyangwa se gukurura ahantu hose ari kuvugira n'ibyombo za radio zikoresha satellite, ibintu bidasanzwe ku rugamba. Urumva ko ari intwaro y'urugamba iteye imbere cyane, dore ko bivuze ko ahantu hose M23 abasirikare bayo bazajya bakoresha ibyombo, izi kajugujugu zizajya zihumva vuba cyane zigahita ziharasa. Urumva ko ari ibintu byari bikomeye cyane, bikaba byanatumye kubera ko umwanzi yarakomeje kwiyongera mu gace ka Karungi, Puezero, Minembwe ndetse n'Umurenge ho haracyari n'urugamba rukomeye cyane kugeza n'izi saha tuvugana. M23 ikaba yahisemo kwegera inyuma ho gatoya cyane, ngo ibanze nayo yisuganye igaruke guhangana nabo, dore ko n'ubundi mu minsi yashize yabatsinze bose mu ubwo hafatwaga umujyi wa Goma. Ariko reka nanone mu nkundire tuve muri ibyo ngibyo, ariko no mu Bujumbura hari inama mu masaha ari imbere turaza kubagezaho ibiri muri iyo nama, ibyavugiwemo ndetse n'ibyigiwemo. Umutwe wa M23 umaze gusora itangazo. Ni itangazo rivuga iki? Ni itangazo rihishomo iki? Dore yuko M23 noneho iri kubanza gutanga nk'integuza igaragaza noneho ko igiye kwataka, igiye kujya mu ntambara bikomeye cyane, kubera ko nayo yatangiye kugarizwa bidasanzwe. Itangazo rya M23 rikozwe kuwa 19 Gashyantare 2025. Itangazo rya M23 riragira riti: mu gihe hakomeje ubwicanyi bwa buri munsi buteguye kandi budahanwa bwibasira abasivile muri Minembwe, Mikenke, Karingi no mu misozi miremire
Hatsu Plateau, ari naho M23 isa nkaho uyu munsi yasuye inyuma kubera ingabo nyinshi zari za FARDC, abafatanyabikorwa babo Mai FDL ndetse n'abandi. Ubwo aha ni muri Kivu y'Amajyepfo, bukorwa n'ihuriro ry'imitwe y'iterabwoba ishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa, ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement du de masse AFC. M23 iragaragaza impungenge zikomeye cyane ku guceceka gukomeje guteguwe kandi kurambye k'umuryango mpuzamahanga. Angaha bashaka kumvikanisha ko umuryango mpuzamahanga nawo wateguye, wafashe umwanya ugaceceka kubiri kubera muri Kivu y'Epfo, aho abaturage bakomeje guhohoterwa. Igika cya kabiri kiri tangazo rya M23 riragira riti ibikorwa biteye ubwoba kandi birimo ubugome bukabije biri gukorerwa abasivile n'inzirakarengane kandi badafite ubwirinzi n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, cyane cyane FARDC, FDNB, Wazalendo, FDLR, abacancuro ndetse n'abanyamahanga, biri gusenya bikazimya icyizere n'intego zemewe z'abaturage ba Kongo kugera ku mahoro arambye n'umuti w'ikibazo mu buryo burambye. Iri tangazo urumva kangaha bari gugaruka ku basivile bamaze iminsi bahoterwa, dore no ko ku munsi w'ejo twavuye ko hari umusaza wari wibereye mu mukumbi we ari kuragira, ariko aza kuba yicwa na drone za FARDC akurikiranye n'undi mukecuru n'ubundi wari wahiciwe mu Minembwe. Urumva ko ari agahinda gakomeye cyane. Ikika cya gatatu kiri tangazo rya M23 kiragira giti ibikorwa bidasobanutse kandi by'ubunyamaswa bikorwa mu gihe hari kwima amatwi no kutagira icyo bitaho ku ruhande rw'abakora ibikorwa by'ubutabazi, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'inzego zivuga ko zifite ijambo rikomeye mu bya diplomasi. Ibyo byaha byibasira cyane cyane abagore, abana ndetse n'abageze mu zabukuru, bingana n'ibikorwa by'ibyaha bikomeye byisubiramo kandi byanditswe neza byo kurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga ibihe by'intambara. IHR, umuryango w'igihugu n'uwa mpuzamahanga kimwe n'abayobozi b'inzego zo mu karere baramenyeshwa ko ku mugaragaro iby'ibihe by'akaga ka kimuntu byateguwe nkana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Muri iki gice cy'igihugu ibintu bishyira akaga gakomeye cyane umutekano w'akarere n'ak'ibiyaga bigari kose. Uku guceceka kudakora ndetse no kwirengagiza ibintu nk'ibi byaba bikomeye, bikagaragaza inshingano zikomeye z'umuco na politike, kandi amateka asaba ko ababigizemo uruhare babibazwa. Iri tangazo rya M23 ku gika cyaryo cya gatanu ndakeka rirakomeza rivuga ati ibi bikorwa kandi ni ukurenga ku masezerano y'agahenge mu buryo bweruye. Ni amasezerano yatangiye tariki 18 ku isaha y'isa sita, bweruye kandi bubabaje, aho bahonyora nkana kandi mu buryo bw'agasuzuguro ibyo biyemeje mu masezerano ya Doha ndetse na Washington. AFC M23 ivuga ko itengushywe cyane no kubona ko ubutegetsi bwa Kinshasa busuzugura amahoro, ibiganiro, icyubahiro, amasezerano bwiyemeje ku bushake bwabwo. Iyo myitwarire idafite inshingano kandi y'intambara isenya bikomeye icyizere icyo ari cyo cyose cy'amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikorewe i Goma tariki 19 Gashyantare 2026 ku bw'ihuriro Alliance Fleuve Congo, ryanditswe na Lawrence Kanyuka, umuyobozi w'ishami rishinzwe itumanaho muri AFC M23. Urumva ko ibi ngibi ari ibintu bikomeye cyane. Ni itangazo M23 isohoye nyuma y'intambara zikomeye cyane ziri kubera mu duce dutandukanye n'ubundi, aho FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo noneho bakamejeje ibikoresho biri kuza, bari kugaba ibitero biteye ubwoba cyane mu duce tugiye dutandukanye, cyane cyane mu Minembwe, Mikenke, Karingi ndetse no mu misozi miremire ya Hatsu Plateau ni murenge. Hari intambara itoroshye. Nahangamba insoreje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri mibonano mu Rwanda, ndakwinginze ntugende udakanze subscribe kugira ngo tubane nawe 5 kuri 5. Ciao ciao.